Karibu mwami moyo kwanje, karibu mwami. Atio murisi wa Western Nyota TV mmetabana Reverend Nelson Ofunja nindi omwai Saints Covenant Church Huruma ninyaso karibisha nendo kubora mbwe karibu ndabye changa ho Western Nyota kuri Lwakutanu ochaka saa moja na nusu chechuri niho karibisha mbwe ngana nange ile kunyola kurembo siya Nyasaye yabana luma nafwe Nyasaye bongere mikisa anyola kuperese habi kanisa yefwe Saints Covenant in the headquarter Busia County as was spoken Christopher Funja ne nyala wanyola unamba esimu 0722365269 nino ndramo 0722365269. Karibu mwami, karibu mlori metabananga Reverend Nelson Ofunja ndio my Saints Covenant Church. Ukaribishe sasa yabulano kunyolo kuwekevu wale Nyasaye kunyolo kuura kala kinyasaye alomala nafe Yesu ndasa fungule na malamu ili kunyolo kuura embosira Nyasaye atukasiwe dalwarero Baba Nyasaye nyokwe basahuri ula omuriri otekereshe urembosi yao sasa yabulano ku station ino ya Western Nyota TV umwami okwe basa ubilotyo muno kulebe habino bilaibyo tuberese mwile kunyolo kuichemberi wao no bankweke warno kusaba mbonyolo funula otufunura kala kuinya kunyolo kumanya ndo urotla kuori otyo muno Nyasaye otyo muno mwami kusaba kana kosusubiro tamtres Kristo mwanyefwe. Amen. Karibu nya ubure embosi ya Nyasaye kalama kwa kinyasa tulo malomere sasi ya bulano nindaho lo maloma kuwambwe Nyasaye asa hanga wala abamusubira Nyasaye asara hanga wala abamusubira nindaho some kulingale mustabu esia Zaburi 27 olunyalwa 13 olunyalwa 14 lakini 13 ni olukuicha okubao somo yefweyo de Nyasaye sanyalo kureha nomusumba Nyasaye abolano mbwe ndaha kosere esubira lyange yandaha kosere okulindisa kwange nitahamusubire omwa ntasubire mbwe ndabona obulaibwa Nyasaye musialo esi abandu balla abari balamu yani nindi omulamu niyo lwabo lati mulisinyalo lwa 13 mbwe ndari ndahakosere esubira lyange nitahamulingare ndamanya okulindisa mbwe ndabona obulaibwa Nyasaye nibi musialo sino esi abantu bamenyere na chamunyalo 14 nabola mbwe murindrise Nyasaye mbwe va okuba rindisa nende okumtingara Nyasaye mbwe naye ananyola okuberesa amani moyo kwao mbwe murindire Nyasaye akoniyo makuwa kumsumba Nyasaye abola mustabezo sia Zaburi enyo lo maloma ni nawe ewena ndu bitramu budinyo bitramu wakala akaobona mbena mastom lamwao no kambwe Nyasaye arina marahangi musibise bingi abana babandu kuringala ngano kueteba maswali no bona kala ko bitramu budinyo bitramanya hano obitramu wakala ko kambwe Nyasaye uno utsubira ngamo arina marahangi ngabana babandu kunyolo kueteba no konyeresa marahangi katono rumundu waonisiwa ochaka kueteba mwenda kusaye sina kolesta hoera emberu wa Nyasaye sikala bitema huwa kanonisi ninyo kuore sasi ya bulano mbwe Nyasaye sara hanga bala aba bantu bamusubira ulwesyo esomo lyefwe mbwe Nyasaye asare hanga abandu bae ulwesyo ndaha umanyo tionga niyo sikero musumba Nyasaye nabola mbwe se nitahasubire mbwe ndani bunyolo nobona obulaibwa Nyasaye mbwe ndahanyore okosa tumaini yange ngabana babandu bala bamusubira Nyasaye bana bamanye Nyasaye ruo marahangi kunyolanga okosa
esubira lyefo munyasaye huloba sukumuringa harangaho sukubonanga munyasaye anyala okwica nobitira mu budinyi nobitira mu manyaha nobitira mu malwaye obitira mu bindu bikabohane nomala obona mbu haba anobibona hana nyasaye sanyala okuhonya sanyala okunula huloba osabire hulwesiha osabire nomurindira nyasaye nisobonaho ebintu bikaluhana ninyo okubora omuhana wefwe omusiyani wefwe ewe mama ama omusori ula oba notekerese embosi ya nyasaye Daudi mwena abola mwendari mwana mudidi sasi abulano ndi mundu kulundu tabona ho mundu mulungi he nyasaye namrehere esindu sinkolanga niko banu kutanyalo kuworra nendo kubona obulai bwa nyasaye nkuloba mbwe kusukusubiranga nyosikero musumba nyasaye Daudi abola mustabo sinose zaburi twasoma sino mbwe yani abola mwenda hahalake ama ndareha okumurindrisa nyasaye mbwe nitahasubire mbwe ndabona obulai bwa nyasaye nana esindu sina abantu bala yekisanga biteo lona Daudi ngalwa abola nyasaye sarahanga ulayo siyosi oba nomusubira abanamurindrisa nefwe abana babandu okuichanga nekuhalaka yani wakama okumurindrisa nyasaye wakama kuba kupara munyasaye chelebe mbulamu wefwe para munyasaye atwibirire lakini nyasaye siye biranga abola abure kaundi mbwe abola munyasaye mbwe omama nyelebiro omwana ulawa nunia lakini nyasaye wefwe sana twibira haba yatwandika muhono kwae buli hase nyasaye twichurisanga nyasaye kuparisa mahuwa malai mbwe na yenyo kuhora ohosesa malai lweso sinsiruwan horisingala no Daudi abola msaburi kan ino kabiri nde sabori nyali okumina hadatu abola mbwe natakasubire nyasaye natakasubire mbwe anabono obulai bwa nyasaye musialo muno bwe natakasubire mbwe yahanyoroko satu maini yeye yahanyoroko sa ohurindrisa nyasaye kulweso ewe musto banotekere sasi abulano manyire mbonyelo wabano bitranga mu bintu bikabohane niwe teberese munyasaye uno unindrisanga hariye sasi abulano dalwarero nyasaye ulomaloma nawe ni wahabera honga Daudi ngomsumba nyasaye Daudi yabola mbwe harindrisa nyasaye abona mbwe nitahamusubire nyasaye nyendaga nibolanga mu Bahebrania huminandala nosoma olunyari lula olukusasaba ibola mbwe bala aba muchira nyasaye mbwe lazima ibola mbwe bila esubira mbwe nebidinyusana omuchanisa nyasaye nibala bose aba muchaho lazima basubire mbwe nyasaye oliwo olilamu ne handi anyolango kuberese habi ne bala abosi aba bani bamusaba na handi aba murindrisa kulwesyo eldalwa rero we obote keresa umurisi wange eskhasi abulano nyasaru lo manumangani nawe ngali musumba nyasaye Daudi yamurindrisa nyasaye nabola mbwe ndamurindrisa nyasaye ndasubira mbwe ndabona obulai bwa nyasaye ndaho omanyirise mbwe nyasaye akupangira malai akudahira malai waharindrise nyasaye wahamanya mbonabo nobulai bwa nyasaye sikadebya mbo bitire mu busina nyela wabano bitire minyahano kikabo hani wabano bitire mu buchuni danduburi mandwa iko mubiri onyela kubano bitire ukosere bindu fulani esihasinosi ya corona abandu bakosere ekasi chawe bandi byasara binyasi he abandu betebere mu nyasaye kweli aruo abantu betebere katabari basumba banyasaye bandi nabaye bandi nabaskofu babitire manyahano mahongo abandi katabore sikasi okubola mbo nyasaye uno kweli aruo esikera nyasaye naruo subikira abantu kubitire mu manyahano ngakanonisi nyinyo kubora ewe oba notekeresa ngasi abulano mwe nyasaye adongo kubanyasaye nyasaye sana kali uhasibwa kulwe shida chao ameshida jange ne esindu sinyihana no kolanga lu Daudi yabola mbwe nitahamusubire nyasaye
ndahanyoro ohalaka osubira lyange nende yani ndokurindrisa kwange kulweso sinsi winyahana nokumurindrisa abola nitamusubira ntakasubire ndabona obulayi Nyasaye ndahalake ndahakame okurindrisa ku Nyasaye ndahakame okurindrisa ku Nyasaye nitakasubire kulweso sinyahana no isubira mbo kumusubire Nyasaye achamisibwanga nende bala abantu barinde subira Nyasaye asangasibwanga nende abantu bala abari okumurindrisa Nyasaye bala abamuringara nebamanyirisa mbo kweli Nyasaye ananjorera kata ni mubudinyu buno nyana ndaba nimbitra mubucyoni nyangaino lakini manyine mbo mucyori ndabe bilayi manyine mbo bihabica kudo kuba Nyasaye wange no mulamu Nyasaye ukuyeniranga Nyasaye usubiranga ni Nyasaye okadusanga masayo ningadiwa ulibole mu Hebrania mwe ono tarinde subira sona nyala okumusangasa Nyasaye mweni balaba mukira lazima bamanye mbwaruo na aberesange bintu bilayi kubala aba bandi bamusubira n'abamurindrisa kulwesyo omuhana wefwe musiyani wefwe mama baba nebisikhasilayi esiyo kumurindisa Nyasaye sinesikhasi yokuweka okukana okubona Nyasaye mo sinesikhasi okubona ndafwa Nyasaye nafwa khaba obulwayo bosubona kuita amanyahano korubitrama akosikana khumala genyahano subire mbo mucyuri ndabona obulayi bwa Nyasaye mucyuri ndabona obukiri bwa Nyasaye musumba Nyasaye Daudi yechana bola mustabo sasinosi ya Zaburi emyandela 18 nosoma lunyari lwa 17 abwela mbwe sindafwa khababe sindafwa lakini ndamenya ili ndangase obukarine ndobuhongo bwa Nyasaye ekasi cha mohono ka Nyasaye ambi okhole sindu silaimu bulamu bwao Nyasaye ananyolo luyari nana nyolo kuwonia amalwa ekako Nyasaye ananyolo luyari nana nyola okhununula khutula mutabu nemisando ke nyumba yao nde family yao Nyasaye sanyolo luyari omundu mulungi hinafwa muminyahano ke Nyasaye sanyolo luyari omundu ula obana bitra mumalwaye na no sandisibwe ama no kosere sindu siosilayi Nyasaye sibambeso luyari nukusikilanga nukutusobulori sina utusango bulori okumwechomya Nyasaye kukalaka na hore kulwesyo ewe nona musubira Nyasaye nona rindrisa mwenda bono bulayi bwa Nyasaye mbwe manyahano kimbitramo kibana bange babitramo kindale lyefuri bitramo manyine mu Nyasaye nakhola manu mulame Nyasaye manu murindrise manu usubire mbwe ndabona bulayi bwa Nyasaye nisisido mulamu nemoni change ndabona bulayi bwa Nyasaye nona musaba Nyasaye manu murindrise manu musabe otyo basi Nyasaye namali okhola onachamu kanisa onachemberi wabasumba ba Nyasaye ochotu sobulori obole mwendari ndebanya khano kafwana katika te ndabitra madinyu kafwana kati lakini Nyasaye akhorerasi ebindu bi Nyasaye nyanga bwe anyolo luyari ne abolambo luyari lwe sana nyola okukabana nomundu yosi marahangi abantu kunadundu kulingala bekuri nabyo ngalibene kunyala kwekhonya nyosikera sukuinyo humuberesa Nyasaye luyari mubudinyu wala wobone bintu bikwamire wobone bintu bitancha mungibera yo bere no daha nyesu khasi humurindrisa Nyasaye nyesu khasi omkaluhana Nyasaye obola kunga Daudi ya bola bwe Nyasaye mwenda kusubirewe ndakurindrisewe musialo sino mubulamu bwanga lumenyere ndakurindrisa paka mbona bulayi bwao nyolu Daudi ya bola nyesikera na bola nya singira niye manende echoni na bola musaburi emyandlande 17 omundi ya olomano mama kuwanga ako katio mbwe sindafwa hababe sindafwa omwana wefu omwana wefu esinzi hasi yao siyo kufwa nesi hasi yokumurindrisa Nyasaye no mbwe sindafwa lakini ndava omulamu ili nyolo kutangasa obukali bwao nyolo kubola ndabere mulwaye Nyasaye amonishe Nyasaye nyolo luyari ndabere ni byasara byangi byakwa namusubire Nyasaye namusabire Nyasaye yanyoro kufungura emiryango ebinyo bintu Nyasaye nyanyolo luyari omusumba Nyasaye bwe ndamenya bwe ili nyalo kutangasa kasi ya mahono kao Nyasaye mubulamu bwange Nyasaye ari tayari ukhola orete obukabuhani mu maisha kao ari tayari urete obukabuhani mu nyumba mwao ari tayari urete obukabuhani okureta obuhiri ama kuwakala akane
necho okhumuretolu yari kala akankone cho mufumia nokhubola mbwe natakhabere nyasaye sindakhanyaro khuolano khulwesho nyasaye khoya khukhorakho ewo murindirisa ewo mutingara ewo musaba buri khase olunyali wa 18 muzaburi yo emyanlende 18 abola mbwe nyasaye yambisire mu madenyo nyoli wabola ati omusumba nyasaye Daudi mbwe kerenda bitra madinyo amakari amahongo lakini nyasaye samberese khufwa khababe omusumba nyasaye ewo banotekereza ewo mwana wa nyasaye banotekereza wali no nga Daudi abole mbwe nyasaye fukirire ndabitra mu budinyo nyasaye bufukire ndabita mu manyahano lakini samberese khufwa mbwe khulwo khubaso oli mulamusakasi abulano khulwo khuba mbo rutekereze mbosi no nyasaye yali nende ompango akulu wa maisha kao mbonyolo khutekereza mbwe ewo bitire mu bunyakhani ewo bitire mu badinyu mu nyumba mwao ewo bitire mu madinyu mu seros yao ewo bitire mu madinyu mu byose byobere no temo khola bunyasaye khungawa obitire mu makhwanga akola lakini nyasaye sakhuberesa ngata khufikirira khu atafikire owanyo lo khufwa aline nde mipango milai akulu wonyo lumsumba nyasaye Daudi avola atyo nyasaye afikirire ndabitra mu madinyu lakini sambere senda acho khufwa nyosikera nabole mnyalo 17 natecha ko 18 mbwe ndamenya mana nyolo khutangaso bulayi bwa nyasaye no khubola khukasi chae enda imanisha kange nyosikera Musumba nyasaye handi abola mustabo sia Isaya 8 no somo lunyali wa 17 abola mbwenda murindirisa kunyasaye uno okisilo obweni bwaye kunyumba ya Yakobo ni mbwenda murindira abola mbwenda murindirisa ho mpaka ndamurinza kulobo mundi alamala mama kuwanga ako katio no mundu urinde subira no mundu umanyira mbwe nyasaye sanyelo khundara khababe ewe obano tekereza kenyo manyiri so manye nyasaye siera kho mwana omundu nyasaye sanyelo khureka onyalo khubana obitire mono paramu nyasaye wa khurekha lakini nyo khuboresa khasi abulano loba no tekerese sauti no nicha esikera nyasaye na khubereso bulamu wanyo lo khurembo sichino kinyasaye lo mono mulda dwarero ni khulu khuba nyasaye yahuhera arine mpango mila yakulwa yenyelo ure udalulu no mbwe arine nde esindu handislay siyenyo khwalambula mwao ulwesi wa hamusubire wa mbora khu nyasaye lingala khurinkara nyinyore tabana bange khwewe nyinyore tobulamu bwange khwewe nyinyore tabia sara byange khwewe nyinyore tabia subyosi kila misigo kini nakyo niyo Yesu abola mulingala mbwe njikire khwemwe bobosi bosi bala barinde misigo misito mwiche kwange nyolo babiriso buluho esasi abulana esasi khumuchira nyasaye nesasi khumulangira nyasaye no khungora mbwe lingala ndine nde misigo misito mbulamu bwange ndine nde sinominyahano kikabukhane nyasaye njicha khwewe Yesu ndete misigo kinendaga ni bola mu Isaya kapika tanonde chidatu abonambwe Yesu yari omundu la wali na menyere na mayo khumanya okhubitaminya hano mboya kinge misigo kefwe kyosi mbo okhuyo boko bya khuyo khulwe misigo kefwe mbo ili abukule manya hano kefwe abukule okhurra khwefwe abukule nini obirabyo sibyosi ebyari akulu wefwe mbwe ili efwe kunyolo okunyolo bulamu ulweso sikhuri abulano nyasaru lo malamani nawe nyasaru lo malamani nange nyasaru lo malamani buli chamulale ulo obere niwe kanakana mbwe nisina sinyalo khola endagane ibonanga mustabonya umusumba nyasaye nalo malama mustabo sia wa Yakobo 5:13 abona mbwe kweli arho yosi yakati wemwe oli nende eminyahano arho yosi obitra mu budinyo mbwerekha alama esinzu kuwinya sikasi abulano no kumulama nyasaye esinzu siye winya esikasi abulano musumba nyasaye omwana nyasaye mama ne baba no kumulama nyasaye endagane iteba mbwe oli nende minyahano oli nende minyahano ne unyo mulama nyasaye sinetsa sio kubola mbkhaba esenyo ninyora ha enda ni chire mbere mustabesi ya Yakobo ni bolambwe ne umuntu yosi ori nende esangalo reha amfumie nyasaye nende nyimbo nesikasi ewe ori nde minyahano bala onyela ati ebambesikela mbite musinonsi na wacha ko kubolambwe esini bilibiti reha nindriso kufwa endaga ni bolambwe la ori nde minyahano niyo bokhwero olami uleyo yosi ari nde minyahano niyo okhwero olami
konyelese nyasaye mbwe nori nende sangalo reho mufumye nyasaye osikasia osiko mufumye nyasaye sido kuicha mwana wefwe esikasia osiko mufumye nyasaye sido kuicha kuloba nyasaye kuingira mu maisha kao ohola ohureta esi obukaluhani ohukaluhania kala amadinyu ko bitiremo nyos Daudi na bola mustabo sifusiko chakiremo Zaburi kabinde sabon nyali okumina hane abola mbkhulwesi omurindri nyasaye va omundu owesubira omundu orine ndechwoni omundu bweni nyasaye anakuberesa mani mu moyo kwao omoyo kwao kwa habere ndo kumusubirisa nyasaye kwa habere ndo okwedinya ku nyasaye kwa habere ndo kumwesira ku nyasaye no manyire mbwe manyire mwenda bono bulayi bwa nyasaye musialo muno nyusikira Daudi na mlindrisa ku nyasaye na muringarira nyasaye wahi uno na bole mwenda bono bulayi bwa nyasaye kulwesu kataha Daudi uno abole mahuwa mangi na banalo malo mahuwa kesubira ndo kumurindrisa nyasaye no soma mustawa sesu handisi ya Zaburi emyandlende kumina chisasa no soma lunyari ululolu wa tisane lulu ya kumi abole handinalo malo mahuwa kandi yao ra kusoma aho ili obone kabola mustawesyo abola mwe ayechana abola mustabomo na abola mbeni tahamuri ndrise nyasaye abola mfata chakol nyalo wa tisa Zaburi yemyandlele kumina na chisasa bana abola mbwe ndakenda emberwa nyasaye ndakenda munyasaye musialo no esi abantu abari bari balamu abola mbwe kulwesi okuloba subire no manome ni mbola mbwe ngawa bitire minyahano ndamurindira nyasaye abola mbwe mu bwangu wange bola ndalo manoma ni mbola mbwe abana babantu bosi na babacha lakini nyasaye no bwadieri abola mbwe namuberesa nyasaye sina kulobulayi bwaye akulu wange ndabola tumulinyali wa 12 ndakora sina nyasaye kulobulayi bwaye akulu wange Daudi ingabitire manyahano abola ati umenda kenda emberi wa nyasaye ndakenda mu nyasaye ndakola kala kamuchamisa nyasaye musialo sino esi abantu bari balamu abola mbitire manyahano mangi lakini kulwesubira no manome nimbola abantu bose ngababacha banyala babo bakuborere wakubomba nyasaye wanga baboranga babora Ayubu mbwewe kabona hano khore nyasaye mabi kabona hane we nyasaye akasirike nawe kulkala ko bano khola ndo bano kendre no khore benyanga okuchoma omoyo kwa Ayubu amini mbwe ili Ayubu anyole okukasirika kunyola okumunyekanya nyasaye wai lakini Ayubu yamanyirisa engenda na manye mwendi mundu mulungihi nyasaye sanyalo hundeha hababe nyasaye sanyalo hundeha ndafwa yanyalo hundeha katalimbitiro minyahano nyasaye adomo kuba nyasaye kulweso Ayubu yachiro murindrisa nyasaye Ayubu yachiro okumuringara ku nyasaye ngalu Daudi abolano mwendakenda mu nyasaye musialo sino esi abantu bari balamu na bola okubasubire no manome mu bunyahani bwange okubasubire no manome mu bunyahani bwange ni mwaraka yange mu bwangu wange bula mbore mbere abantu bose babe babacha lakini ndamuhora sina nyasaye kulubula iwe akulu wange ni lwabola munyalo lwa kabiri nende lwa 12 Eumina chibiri yani namgora sina nyasaye kulobula iwe akulu wange abole mwenda kingula eskombe siyo wanya mana mufumye nyasaye mubire nyasaye otyomono eseni yesu winyahano khole mwana nyasaye eseni winyokole mama ne baba mbo munyahani bobo binyahana okingula eskombe siyo wanya ochiro kubona nyasaye sindare ho buwonya wange mwami sinda kuwekana ndakusubira mboru wo nyasaye ngalu Hebrania 10:17 bola munyasaye adahanga bala aba muchaho mbo aba namyolo kumusangasa basubire mbwaro naberesange khabe bala bose bamurindresa kulwesi umsumbanya sabala mwendakingule sikombe siyobuwanya
lo basi umosi da mberesa Nyasaye sikona mberesa Nyasaye kulobula mu sikosi wa mulipa Nyasaye kulobula mu akuberese abantu bangi bari bacamu masibitali okunyola so kuyeremyuya balipa mamillion lakini Nyasaye akuberese myuya kebise haya esikela mwana wefwe wapara mu Nyasaye sana kutusa wori ya unisi nyinyo musubire Nyasaye dalbarero bokuchola amanawe alala kumusaba ko Nyasaye akole sindu sikari mu maisha kao arete ho obukabuhani mu hali yo mumbere yo betemo Nyasaye akunyoro kuberese obulamo akuberese kubukiri akunyolo okununula mukala amachuni ne makarikala ko yutiremo kuloba ni Nyasaye mwesikwa ni Nyasaye okolanga malai ni Nyasaye okolanga mahongo ngalumbore mahuwa kayubu ayubu yari mundi yorleska o haore yamwe kana Nyasaye ngolumu haye waya mborambwe wekane munyeke Nyasaye ufwe kuli okuba okosere bana bao okosere abahosi bao okosere ebintu byabo byose bwali mwatuka ngombe chao tukosela buli sindu ulana isine sikela no muri no dindisa Nyasaye lakini Ayubu yamanya mbakato mulungi hina bitrama dinywati Nyasaye sanyelo kumureha Nyasaye wange anachokulore khana anachokubona khana mubula mwange kulwesyo Ayubu yachiga kumurindisa Nyasaye Ayubu yachiga okumuringara ku Nyasaye nyola na bola mu Ayubu 10 nde 10 lunyali 10 mu Ayubu 10 hane yechana bolambwe ne mundu na mala nafwa ananyole ebindu bino byose byabana da hotla Nyasaye bindu byakhora nyole musiyale muno na bolambwe khaba ni kulwesyo mukholo khube bindu bino ni fuha sinda binyola abana bingosere sinyala labanyola ni fuhire aba ibingosere ebituki byose bindari nabyo bindakosere ni fuhire sinda binyola khaba kulwesyo na bolambwe ndamurindrisa Nyasaye munyanga change cyo bumenyi cyose mpaka obukabuhani bwange bwore abola ati mwa Ayubu yo 10 ndamurindrisa Nyasaye enyanga change cyose mpaka nyole okabuhani yamanyirisa mbukata ningosere bana ningosere byose mali yange yose manyire mwe Nyasaye wamberese myandukino hani Nyasaye onyelo kumberesa nokulweso ndamurindrisa nakira becha bayini bamubora mahuwa akandika mufuna ko moyo babo bandi becanga ni bamuberesho moyo ngandi bakhora mchiro murinda Nyasaye Ayubu achemberi na bola mu Ayubu yo 19 olunyali bakabiri na 5 abola mbwe manyire umununuli wange Nyasaye ule wanonga aruo mulamu ne olu enyanga na ndala acho huima kusiyalo kuno ne njo mubona awole mbwe njo mubone sende moni change siyo mundu ndi yakamubone khaba siye babe mama wange yakamubone siyabe bana befo basiyani befo bakamubone siyabe umkhaye wange yakamubone lakini esomwene njo kumubona nende moni change nindi mubiri kwange kuno njo kumubona ngawa ndide banyakhano nyangayo lakini njo kumubona nyobindakha omwana wefwe baba mama ewotekere shembosi ya Nyasaye onyelo abanobere mukunyahana onyelo abanobere mukhorera nesikasilaisi nyokubora betekeresa kuchakula malala ni nawe Nyasaye arokulo malomire sikasiyabulana mwe yecho okaleto karuhani mu maisha kao yecho okuretra obuhire maisha kao yecho kuretra okuona mubulamu bwao nesikasilaisi okumurindrisa ne kumuringara ku Nyasaye bana ubole mu Nyasaye nga Ayubu yabola mbwe manyire ndabona obulengwa Nyasaye musiyalo sino esyaba bandu bamenyere mbwe sindali ndambwe njo okunyole bimali kino handi no fu handi no chamwikolo asona cyo kunyola abana mwikolo asona cyo kunyola bidabyo kombere sona cyo kunyola ebindu byose byo kumuranga Nyasaye no murindrisa Nyasaye yenyo okuberesa syabulana nikazambo ona musubira ona manyambo Nyasaye ananyolo kunjoseresera ewo musubira niyo Nyasaye yenyo hora kulwesi Ayubu abolambwe manyire omununuli wange Nyasaye okununulanga ari tayaro kununula nyinyo la mani nawe esikhasyabulana ewo musubira Nyasaye manya hano kako malwaye Nyasaye niyo Nyasaye mwene bunyali ondi nendo obunyali bwokuwonya oli ne Nyasaye okutusa misando oli Nyasaye okutusa misango nende bindu bya maloko ebyo para mwe byakudira mwe binakumala asibi nakumala nga Nyasaye mulamu
nori mulamu Nyasaye aicho horanga Nyasaye mbwe ewo onyolo kubona bulayi nende obukari bwa Nyasaye mu bulamu bwawo ulweso ndakana amalala ninawe nyinya kukingule mbere wa Nyasaye obanotekereza embusi ya Nyasaye zakasya bulana Nyasaye mulayi Nyasaye mwesikwa Nyasaye otarehanga bandu baye Nyasaye ula oholanga mubikhabira ebihoera zakasya bulana ngalo kumusaba ndaha ahorewe mu bulamu bwawo nyinya kusubira nawe kingula sosyo sirasyo banori nasyo eminya hano cyose kaba maluwaye nibe ebindu ndalundi byokosere mulamu bwawo byasara byose bice bilayi byose rasisi cebilayi nyala bakatano rimwayi ekanisa ryawo obitra minyakano mingi utebanga ngwenda yolendi Nyasaye wamberese kasi no paranga orihane nayo lakini nyokubora Nyasaye mulamu Nyasaye mwesikwa ari tayari uhora ulwesi yonda kutekerese wahalala kulame nawe subiralala nange mbumana Nyasaye anyolo hora baba nyokwe basa teke ndaho osubirala nange mbali kubana kulama ni Nyasaye anyolo hosesa baba nyokwe basa kulwa ula umurisi wange ulotekerese mbosino eyiwa haloma alala ni nafwe esasi abulano Nyasaye sore hanga bandu bala aba bandu bahuri ndresa baba ringala musumba wa Daudi yakore mbwenda hanyore ore hala mu kwange ndahayo kumurindisa Nyasaye nitakasubiri mwenabo obule wa Nyasaye busiyalo si abantu bala bamenyere baba esasi abulano ringala ulo musumbawo ulo mama muhano wefwe omusiyani wefwe baba ula ahuri ndrise abitire manyakano abitire mbudinyu bukabuhane baba bakusabire nembosi yawo ya hecha hunibo ngali umwami omusumba wa Daudi yawala esasi abulani nyokingula brisha mulala mukula mahwawe mukwesika kwawe kula baba ngali bakusaba ngwe Nyasaye Nyasaye okhola khonga Nyasaye onyolo kumudiraho no kunyolo okubundeto okubolodwa ula abani manyakano kama liwaye baba saba bomukhono kwawo kuletango obulamu kunyolo kumudiraho no kumuonia ula abananya hana omalwaye ka cancer amalwaye ka AIDS amalwaye ka malaria malwaye ka kabuhane kabeni COVID-19 byosi mwami kukingule mbere wawo no kusaba ngwe Nyasaye mwene bunyari endagano yutubora mbwe aho bitaho bakuye ki Yesu yanyola nende mabanga keda wanyola kuona wali olipola mwatuma ngali bahurira mubudinyu bwawe tume kwaliao bweno bawoni esasi abulano subirala ndi ulo tekeresa ula oba no ure kwaliao baba Nyasaye tume kwalino mwenyola okuleto bulangu kuleto okuleto murembe munyumba mwaye mudala mwaye mubana baye Nyasaye bana banyahana bari kuba kulindrise mubindu bikabuhane nibasaba Nyasaye benyo bore baba sabo mkono kwao okutade muhahaba kunyolo kubora ala wosuwose muhami no bakingula no batusa mubwina bula mumanyahani kala mubudinyu bula muhami baba ni barimo khusaba Nyasaye no subira ula Yesu yose kutekereze ula Yesu yose muhami otsaba na wela Nyasaye ndireho esasi abulano saba Nyasaye mkono kwao kubore bomana kukhola kumahakari nende mahongo mashakawe otyomo na Nyasaye kulobulai wao otyomo na Nyasaye kulobora kusaba kano kosi ni manyembo nohola Nyasaye abasumba bawo bananchani bakubereso oluyari kubitsa mulori bwaye otyomo baba otyomo Nyasaye kulohola muri tari Yesu Kristo kusaba kusubira amen Nyasaye hongere mkisa Nyasaye hongere habi handi kunyola kubona no daladundi meta Reverend Nelson Ofunja indi mwa Saints Covenant Huruma habi cha Nyasaye namba yangu simu ni 0722 365 269 habi cha Nyasaye amen amen karibu mwami karibu moyo kwangu